U još jednom osvrtu na 2022. godinu donosimo pregled najpopularnijih imena koji su roditelji davali djeci u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji. Krenut ćemo od Hrvatske, gdje je među djevojčicama dominiralo ime Mija, dok su roditelji dječacima najčešće davali ime Luka. Mija ima nekoliko tumačenja, prema jednom dolazi od imena Marija ili Marijana, ime znači čista i duboka ljubav. Luka je ime latinskog porijekla, izvedeno od riječi Lucius, što znači svjetlost, svjetiljka. U top 10 ženskih imena u Hrvatskoj u 2022. bila su još imena Nika, Lucija, Mila, Marta, Rita, Eva, Ema, Ana, Elena i Sara. Luku slijedi 10 najčešćih biranih muških imena, a to su Jakov, David, Petar, Ivan, Roko, Matej, Mihael, Fran, Teo i Niko. Zanimljivi su podaci za Srbiju, nema ih još uvijek za 22. ali na primjer u 21. godini najčešće ime za djevojčicu bilo je Sofija, dok je najviše roditelja za dječake odabralo upravo ime Luka, baš kao u Hrvatskoj. Drugo najčešće kod djevojčica bilo je Dunja. Slijede Mila, Sara, Teodora, Una, Milica, Tara, Nikolina i Nađa. Na drugom mjestu najpopularnijih imena za dječake bilo je Lazar, potom Vuk, Vasilije, Stefan, Bogdan, Aleksa, Vukan, Filip i Vukašin. Najpopularnija imena u Bosni i Hercegovini variraju od regije do regije, tako su najčešća ženska imena u Sarajevu Sara, Merjem i Asija, u Banja Luci Ana, Sofija i Teodora, dok su u Širokom Brijegu, na primjer, Lucija, Marta i Marija. Najpopularnija muška imena u Sarajevu su Davud, Ahmed i Hamza, u Banja Luci Vasilije, Jovan i Lazar, a u Širokom Brijegu Luka, Petar i Josip.